Atekerume kumam, kumam gallery kedango Uncle Steven. Tina teke de welo, akukera kukerbe oxono fire, oxono everything. Take waberi folio chako. Okay, Uncle Steven, oxono fire, oxono everything. Oxono fire, Leo luoro match. Oxono everything. Leo tiegi luoro. So Leo tiedo gi luoro atwal. Eva. Piretek sana. So ya mateker nyingi. Ateker me kuma matiene na waisani. Ango nyinga oluongo be Inspector J. Inspector J. Inspector J. En manuno mongolo kede pen. Le nyinga mongolo kede pena oluongo be Opaka James. Eba. Opaka James. No bobo do na Inspector J cha yudo venyo do. Mano Inspector J no. Mano stage name ina memo no paka be stage name. Arabo nying me wer ino. Yeah. So Inspector J obedo agocha chiel motie kedi logo kumam. Piretek sana doko chunywa yom mebedo kede balatin e wang screen me kumam gallery. So Inspector J, yes, please. Music me kumam kieteri benyo kiento idi beda agocha chiel ye. Yeah. Uncle Steven, music me kumam liat yete rairaj. Eba. Etie bala be kadi goro tie turi. Do liado iwoto ko twal be goro tie ni woto kadere do music me kumam gire etie tero tie tama kino kede. Eba. Liet chal balare kime kara seka. Music me kumam tie odi dongo. Wada tie riamo tien jo. Eba. Tie riamo tien jo. Mano ber sana. So piretek sana ede beda chieli kom yo goj motie kede. Di winyo yamo merete wacho but at least wado aru nutuno kuno cheng mora chiel musically. Na music industry me kumam. Tekere do nyomi ni teneno bala yi. Yeah, ango bala Inspector J. Alubere kede neno nango kede mwaka nanga tie kede ni. O tie kede peke ni atot music industry wa me kumam. Ma chiel obedo production. Water were go. Water were. Water were studios Leama ba chao gacha those studios were pole water quality music to twal. Eba. Pole water quality music to twal. Mano peko machi. Kede guidance ngio kairi tie water were. A producer has to guide you. Epone me water, epone me were. Epone me water, epone me were. Neno. Guidance also matters. And peka chela doko tie kede ino. Peko mare awano tie kede. Anena miyo jole ya water wera becho. Obedo peko megini. Ogap. Pien kai ni mito gi aber meriketi esente. Neno. So do ka ilike de sete litwero gi water gi mora ber to alame timonyo. At least impressing. Ame auto viral keda ame impressing jo. Neno. Then there is another problem. Ametie ne wapodi music industry one me kumam tucha. Leo tie ribere karachiel. Unity leo tie. Because at our level none. In litwero timo kadi what wera dido litwero timo gidede keni. Amita riba. DT. So gia one podi otie kede ye chentu twala me we are fighting very hard. Mekelo jonyo karachiel ni robert karachiel dio oko yamo leba chiel doko timo gidede karachiel. We still have a lot to do over that. Yeah. Tadwe. Don't koti bambala lia wile.